Ke a o dumedisa mmohi ka lebitso le matla la Morena rona Jesu Kriste. Re tswela pele ka jeno hape ka thuto ya rona eo re nkang ho Mareka. Re etsa setshwantsho sa peo. Kgaolo ya bone temana ya 26 re tla re felle temaneng ya 34. Re mona thutong ena re na le tshwantsho tse pedi tseo Jesu a di etsang. Setshwantsho sa peo le setshwantsho sa hlaku ya mosetereta ke dipeo tse pedi. E nngwe ke peo fela e nngwe ke peo ya mosetereta. Ha ke re ba le ngwaneso palo ena ke itse ke kgaolo ya bone temana 26 ho ya temana ya 34. Ya ba o re mmuso wa Modimo o jwalo ka motho ha a jadile peo tshimong, le ha ka robala le ha ka tsoha motshehare le bosiu, peo e nne e mele e be e hole ka moo a sa tsebeng ka teng. Hobane lefatshe le imedisetsa dijo ka ho etsa ha lona. Pele ke lekgaba, ha morao ke qwapi, ha morao ke dihlaku tse butswitseng qwaping, mme dijo ha di butswitse a phakise a kenye sekele hobane kotulo e fihlile. Temana 30. Hape a re mmuso wa Modimo re tla o bapisa le eng? Re ka o tshwantsha ka setshwantsho sefe? O jwalo ka hlaku ya mosetereta eo e re ha e jalwa mobung, e leng yona e nyenyane ho dipeo tsohle tse lefatsheng, empa ha e se e jadilwe e hole, mme e fete meroho yohle ka boholo, e etse makala a maholo, mme dinonyana tsa lehodimo di ahe moriting wa yona. A nna ba bolella lentswe la Modimo ka ditshwantsho tse ngata tse jwalo ka moo ba neng ba ka lokela ho utlwa ka teng. Ona se ke a ba bolella letho ha e se ka ditshwantsho, e re ha le ka thoko a qaqisetse barutwa ba hae ditaba tsohle. Palo ya lentswe e fella hakana. Morena e hlonolofatse ka Kriste Morena wa rona. Amen. Thuto eo re leng ho yona ke thuto ya 32. Ke rerile go sehloho sa yona ebe setshwantsho sa peo. Setshwantsho sa peo le ho fetoha ha yona. Setshwantsho sa peo le ho fetoha ha yona. Jesu o etsa setshwantsho sena wena mmohi e motle ho lekanya mmuso wa Modimo. Nna le wena re se re tseba jwale hore tikoloho eo Jesu Kriste a neng a ruta ho yona e ne le tikoloho ya batho ba phelang le ho iphedisa ka temo. Batho ba bana ba phela ka temo ba bile ba iphedisa ka yana. Jwale Jesu o etsa setshwantsho sa peo ha e tloha letsohong la mojadi, le ho kena ha yona mobung, le se etsahalang ha e se kene mobung. Ke sona seo Jesu a rutang ka sona. Tshwantsho sena se batla se tshwana le sane sa mojadi kgaolong ya bone temana ya pele ho isa temana ya borobong. Ka setshwantsho sena Morena Jesu o lekanya mmuso wa Modimo. Mojadi o qetella ha a kenya peo mobung. Ha e se le ka mobung, ha e sa le yena, ho se ho na le e mong ya sebetsanang le taba eo. Yena ha hae ke hore a jale, a leme, a phethole mobu, a ba kenye peo ka hara mobung. Ho qala ha yona ho mela, ha ho moo molemi a nang le taolo. Tsohle di fella ha a jala. Tsa ho mela di laolwa ke Modimo. Ke sona seo a se bolelang Mareka mona. Thuto ena e fetiswang ka setshwantsho sena, sepheo sa teng ke ho fihlela tlholo, hore tlholo e felletseng ya bobe ha se ntho e taolong ya motho. Tlholo e felletseng ya bobe ha se ntho e taolong ya motho. Motho ha a laole taba eo. Mareka o re dintho tsohle di matsohong a Modimo, mme hona ha a bolele hore ebe mosebetsi wa matsoho ha o hlokahale. Ha a bolele jwalo.
o re motho o lokela go a sebetse empa ditholwana tsa mosebetsi ona o etsang o dihlahiswa ke modimo ka sebele, mme motho a sa tsebe hore na hangata dititjhere di a tseba hore o tla ruta nako yohle kaofela o rute ha o tsebe hantle ntle ya tla hlahisa tholwana ena ke maneng eo o ntse o akgela peo eo ya thuto. Taba bobedi eo re ithutang yona mona ke hore motho ya jetseng peo qetellong o bona a ba le kotulo. Hona ho bolela hore modimo ke yena ya fihlang a phethela mosebetsi ono wa hae qetellong morena modimo wa o phethela mosebetsi ona. Temana 26 ore mmuso wa mahodimo o jwalo ka taba ena e bolela mokgwa wa mmuso wa mahodimo, mokgwa wa mmuso wa modimo, mokgwa o peo e mmelang ka teng. Motho o se a sena tsebo, a sena tshebetso ka ho yona hore e tle qetelle mmela, ke seo mmuso wa modimo o sebetsang ka teng. Mmuso wa mahodimo o sebetsa ka jwalo. Motho yena wa hae ke hore a jale peo, kapa Jesu ba o jetse peo. Ha ele mosebetsi ona o tla iketsahalla ka bona ho motho ya utlwileng, ya nang le ditsebe ho utlwa a utlwe. Temana 27. Peo e nne e mele, e be hole ka moo a sa tsebeng ka teng. Taba ena Mareka o supa hore Jesu seo a se bolelang mona ke hore ha ele Bajude ba hlokile ho mamella modimo. Ho bona ba ileng ba qetella ba sebeditse dikgoka ho batho hore ba etse hore batho bana ba tle ba utlwe bohloko, e tle ha ba utlwile bohloko e be le hona ba ka amohelang morena, ba tle ba re morena ke morena ha ba utlwiswe bohloko. Seo ba neng ba lokwetse ho se etsa e ne le ho dumela ho modimo. Phethahatso e tla tswa letsong la hae. Bana ba tshwanetse ho dumela ho yena, phethahatso e tla tswa letsong la modimo. Mojadi o lokela ho dumela kapa ho mo tshepa. O tshwanetse ho mo dumela kapa ho mo tshepa hore ke yena modimo ya fang peo mmele wa yona. Sheba ho Luka 17 temana 20. Mojadi yena ha lemwe ho hang hore na ho ntse ho etsahala eng. Modimo ke yena a ntseng a fana ka mmele ho peo eno. Thuto e re e fumanang mona ke hore motho o lokela ho tshepa modimo, hobane ke yena ya ka o hlolelang bothata bofe kapa bofe. Haeba ngwana wa hao a etswa tseleng ka mehla le mehla, haeba le ha o mo kgalema a sa utlwe, ho ena le hore mo kgaleme kgafetsa a sa utlwe, a ko mnehe, a ko mme ho modimo ka thapelo, a ko mo rapelle ho morena modimo. Ha re fetele temane ya 29. Mme dijo ha di butsitse, a phakisi a kenye sekele hobane kotulo e fihlile. Se bolelwang mona ke hore ha mmuso wa modimo o se o fihlile, tlholo ya bobe e a etsahala, mme nakong eo ke ho fihla ha nako ya karohano. Ho tla ba le karohano dipakeng tsa ba amohetseng Jesu Kriste le ba sa mo amohelang. Temana 32 yona ha re empa ha e se e jadilwe ke hole, mme fete meroho yohle ka boholo. Bohle ba ne ba tseba peo ya mesetareta ka nako eo Jesu a ruta. Bana ba e tseba peo eo ke hore ke peo e nyenyana haholo ho feta dipeo tsohle. E mong le mong a tseba
setjhabeng seno jwalo ka ba ne ba le setjhaba sa batho ba lemang. Jwale Jesu o lekanya mmuso wa Modimo ka mokgwa oo e itshwarang ka teng peo eo. Ha fela peo eo e kene, o sa tsotelle hore na e tshesane hakakang kapa e nyane hakakang, ha fela e kene ka mobung, e hola ho ileng e etsang makala a maholo. E a hola, e le hore mosebetsi wa Modimo wa sebetseha ka hara peo ena, mme e qale ho hola e be etse makala a maholo. Ka mokgwa o tshwanang Jesu mona hore mmuso wa Modimo o qala e le ntho e nyenyane, o le monyenyane, e le batho fela ba 12 ba bitsitseng e mong a mo bitsa mane, a mo bitsa kana, a mo bitsa kwana, a mo bitsa kwana, mme a etsa batho ba 12. Mme jwale qetellong e ba kereke e kgolo, e tlale lefatshe jwalo ka ha o bona kereke ya Jesu e le jwalo. Ngwaneso, thuto ya rona ke kopa tsatsing lena mona e felle mona, e le thuto ya 32